ukuvuselela ekhululeni nakho. Ngiyabonga solo ngizoba siyasi ngamakholwa akekho ngalona inkolo samana zaletha ngcwele. Mina-ke ngimepha kwenu ngizonivuselela ukukholwa eninakho ngoba kuyenzeka umuntu aphume esephakathi ekhishwayo kumbe inhliziyo yakhe. Ngiyamthanda ngoba wonke abahlelo nezinkonzo zethu akushiwo ukuthi maroma angcwele kepha mina kuthiwa amaNazaretha angcwele kimi. Into engcwele ngeke uyishumayeze kuphela nje ukuvuselela ikukhumbule ukuthi iphumaphi iyaphi. Kululame ukuphuma ebungcoleni ngoba la sikhona thina amaNazaretha siphelele ngoba siphelele nje noma kukhona uzofuna bakhe ngoba la ukhona khona ungcwele nokulahla khona. Nalapho kwakhona uNkulunkulu usathana khona. Ukufundela Ephesians 6 and verse 10, 11.
6 verse 10 to 11. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni amakhulu. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni amakhulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Kuze kube nibe namandla. Ukuze nibe namandla. Okumelana namaqhinga asathana. Nalapho khona uNkulunkulu nisathamsile khona. Ezifuna ukukhanga abantwana abathanda uNkulunkulu. Esibizweni iBhayibheli elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga asathana. Sathane ingethe namaqhinga. Kodwa ukuwa kuNazaretha esayingazi nesayinwenye akenwayo lamanga amandla kulaliso. Wazamanga yiwo lawa zithithana kalekele maphepeni. Akhamba nani. Amanga apisa isono nabayibanda. Ngala bamkhulu. Ngibala kade khona awamanga namusa khona awamanga. Ngicela abantwana niwayeke amanga. Khona umuntu la. Habi namanga lufana Ito yung kayo sa sarili. Kaya kung na yung mga tutuloy na lang yun. Masa ang muso tayo, para sa alam na sila yun, tumala ako ko, kaya ato tumala ako. O sila bang yung tulisan, kaya hindi sila yung hanggang pamang. Pero man ka mamang, asa na yun ang kamay kamalang po. Mana Nazaretha masuk, sina bunyi itu ya saja. Amin. Amin. Ini saja lah, ini mereka memang. Namun akan begitu, mereka memang. Mereka itu bukan malam aman. Iya, itu juga berarti ini. Kau boleh lupa yang bosan bisa saya lakukan ini. Mereka itu sudah mana dari mana sih kamu mahal itu. Itu saja lah sebenarnya yang orang yang berjaya itu berarti berarti dunia ini. Mereka mana ada bantuan dari orang yang melakukan ini. Umina alemane sababu igama lami lonakala. Nonakala kakhulu. Kanti banenze kuhle igama lami lolalihle. Nezitha zami ziyayithola indlela kubalama ingane. Onkolofula. Namaphepha angasabhala athi ingane.
wala sai ko ko don afani ai afani na ni wata wannan kwari ko nan wazi ko su ne ya yayin da kuma mai take wato ne an so ne ke ya sai wani hamba yo mun da sai zuciya ka ga ai dalili ta zo ba da yana so ne zuwa ne ni kaba da zuciya ne kuma na da wani mu kana mala sai mun na so ne shi ne da banda na zo ba ne na ba ya tsaya da ran gudu nan ta ne wala nan yan ta amin ini dalam sini cuaca itu dari anak hidup ini sesuatu tertentu itu apa
Jehova ziningi zitazama. Jehova ziningi zitazama. Baningi abangivukelayo. Baningi abangivukelayo. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Udumo lwami luphakamisa ikhanda lami. Udumo lwami luphakamisa ikhanda lami. Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova. Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova. Yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele. Yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele. Mola ohambayo wonke abanye abantu bawujaha bayibula amabala obeyizini. Mola ohambayo uhamba yithi mola wonke bawujaha abayizithandane bayibula izinto bayibula amabala kuba yahamba Amen.
amawangula n'ensolo n'amawula ne ng'afa amapeera n'ensolo olumpunguza lake lukalukala ekuna namusala maati naawe atukabalolungamamanga nampumuziza nkiza osikukamamagalukamalani kuna sema weza mwana zote neno weko ndio Mungu Mungu ndio mwana namba yenyewe kuzama na Mungu ndio leo kwa jana tulipita ndio tukizo leo kwa mwana zote na zile mtu zile za msingi wale ndio kama pesa ama za baba Mungkin mengenai examen buku saya kan sendiri. Mulainya kerja ini dari muncul. Mulainya saya mulai dah. Masa sudah dengan sudah. Ada yang mengatakan rata pasti semua. Saya menjadi dulu. Saya kurang dulu. Mana ada yang kerja di dalam? Mana kerja apa di dalam? Kerja dulu. Kamu kerja kerja baru. Oh, kerja di sini. Amin. Kamu kerja apa? Jadi ini kerja apa di dalam lagi? Mesti mari anda. Apa nama Nazareth? Mana mungkin nak cakap sesuatu yang orang cakap apa yang aku cakap. Ani ayah yang begitu. Apa kata Islam? Islam apa pun. Yang betul nabi. Mula berkali lagi dengan kurang, yang betul lagi, mula berkali lagi dengan kurang lagi, yang betul lagi, mula berkali lagi dengan barusu, yang betul lagi, mula berkali lagi, niran. Amin. Bagaimana dengan formasi? Anak guru yang cakap, jadi kurang harus ini ada tujuan dari sana. Anak guru cakap. Ini nama apa berada sama dengan maksudnya wasul apa ini? Mana ada semuanya. Mana sampai Islam berapa itu sih yang bukan itu. Orang yang berusaha sesuatu. Amin. Di mana ada ambil sabu-sabu. Ambil pun macam tu sini nama fotonya ada mai. Kenapa ni asal? Kenapa ni semua sama sahaja? Nah, ini foto hancur. Foto mana bukan di sini? Kenapa ni foto baik? Tapi apa sampai di sini semua ni? Di sana ada tu kalau orang kita sini. Ada pele bukan rezeki itu. Amin. Amin.
Apelipele bwana yani sio sana za leo hazina ile zinga kwa leo mtakana pale mtakana sio Amen. Jadi, ini kata bahawa ini mana jauh. Macam Kristianiti, macam sebenarnya cahaya itu mana je. Orang kalau sekarang mana. Mana boleh hanya apa dia lah. Sampai sebentar di sini. Kalau itu betul betul. Yang dalam dalam bulan apa nanti kita lalu pun sudah kuat. Kita lalu ni kan apa dulu? Ini kita ini sudah jauh. Number 4. This one year 3. You shall
Uma siyabonana lokhu ukuthi sizocela ushembe ukuba asethule imithwalo esisindayo isithole. Amen. Amen. Akhanyise nezindlela zethu asicaphe namafilo. Wena umkakhe amafilo wenze indlela. Amen. Amen. Ngiyenzalwe akuyanga umuntu esiwabuzuzala la. Sana mtu yashaya lesindi. Ubalelele yabona ngale ngaphandle yashaya impela namhlanje. Ila ushabu wasakela ukuthi sisayila kuyo khona abantu beshana khona. Asize la sizomdumisa. Amen. Amen. Uma izibona mina ngimjahana. Uma izibona mina ngimjahana. Abantu kanjani abantu bakuba nyenisa kahle. Bayafisa abantu kanjani manje. Mawuyile ijahana. Yena fanele into abantu ezenziwa la ukuze beze la bezokhetha inkosi. Amen. Amen. Fanele iphathe kahle zonke iy'falo zophila. Amen. Amen. Ningayenzi. Umikuhlola nje. Abotha lapha ekhaya uNazaretha wakho eyodwa noma endlini. Ukuze uthembe esake sekhumbula abantu nabangakulahla khuzula. Ngiphatha abantwana kaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ola akuzuze akathezela. Wena yasebenza ke. Njengabantu abasebenzayo. Wasemvalwa, lokasivala nje. Wayefuna amabhonasi. Inayo nje umntana usuvalwa. Ngizofuna iy'busiso. Amen. Amen. Isibusiso nesibusiso seyazi iminyama efanele sinamathele yona. Esehamba nazo zonke iy'busiso zokukholwa. Ney'tshala emzimini. Nabafike begula benenzise iy'thize, ngiyacela uNkulunkulu abaphilise baphile emakhaya bephile. Esepheleza umoya wokukholwa phakathi nokuthandana. Bonke abavakashele bafunde mina
mucho muy buena la vez. Entonces, ¿qué hay que decir? Que papatiza, que coa y verlo. Amen. Amen. Y me dice que dice mi Dios. Amen. Amen. Ndebala y'okuntya amanyi mistarero sukulu amashuri aishakalembiri nanye anje zibingirange zotalayimbangimpele olusunani asalele nkokubusa